Sabato ranga sakati ko wasa kana ranga presidente bagian ibi bakatora takya na bona baka Asia sana Asian Development Bank. Wah, oi, ambole buya. Au tekentur sakana na muni serra na singale bande dai. Tumbara sakina tora kamunanga. Kamunang sakana ne mami matentu abiti. Sanora kamunang sakana turang na presidente. Nora kamunang sakana turang na prime minister. Nora kamunang sakana leon basiado, leon basilawa. Ne mami kamunang sakana leon bono abiti. Kamunang sakana mana Gobal tambu sa kumbuna turang bola tu kama. Kamunang sa kana bono bur basa. Man marambala rok tun reketi da turang abun ba. Non kamunang sa katal nga. Na bono ambun masiaba. Bono abi okadi. Bono abi lomani. Enggak sa kana tobat. Kamunanga sampai tumbera sa katingan sigale bande dai. Saya kira meninggal lebih bakatura. Kena bawa di belakang sa katingan na kalau benda sigale bande dai. Dan buksa kan iwan na bisa kamain na mali alala. Wana na bisa katumba kira na namun bola. Ni beri baik titi kumai bakal alata kana bi bandal kana mati na da. Ya di sabang ko na kana rere na sigale bende kuah. Kima misanto ka kima misar ko na klo ndo be muli. Dan abu kusakan ni namun bola. Kima me bakal lor sakati kan tora bola bakatura. Tu asakan ai bola bakabanua. Kima mitukun dikata ka sakati kina na lome kima mi. Dan ne mami alo binaka kina lome binaka. Kima sabari ta kasakan sigala bande dai. Kima misavi ngoma ni satantu sakaman la la batura. Dari segala usaha di kuah. Kamu nanga, akemenil, galau bibak turanga. Kita misang kalau bikin menikir dan segala berdendai. Dan ada yang maruta karena kemami bakal beli tak. Kita misal sarawat langar segala berdendai. Totokan ibu tokadi, tapi maluai. Karena biar kan ibu nak kemuni, Asian Development Bank. Kena ne mami matentu. Namun ko, namun sabak dulu sa katiko na nina marotak. Nina baka mawe sa katiko may kina namun ibing karabi namun nina lesu. Sa katiko sa kamay na mawe muni. Yan na mami bono ay biti. Sa di mami maso. Kita salam muri kami sa katiko na bibak kalong atay ka na kulo. Karena lede yang bo sa katiko na namun ibing karabi. Roti ni bin karabi ni karabi tabi. Ada asa ni buru kanto. Sa baka lamber. Lamo sa ni kamuna kem ni galo bi baka turang. Turang presidente. Bagar bi baka turang tak. Ora baka isia. Kem ni muri baka turang aso sora ga tu. Mana? Indina. Apa saka? Iya. Seregi bang malu ana wani kamunanga. Na kamunanga baturang. Na kamunanga na ingalo bi baturang. Seregi bang malu mena lingan na Kristen dini manggili ko ni bi batur dai taki. Na banu ba siap. Ra nang bulai ci ko na singale ni ko. Na kamunanga baturang ado kana itutu. Kana serkali tadi. Ersa galo bikina na singale bitete. Ersa ba guna. Ersa maro boye. Iramai boye to kentai.
ene bala batura na mamalua rawakla kaya may stabat sa kanila kamuna sarat sumay na wano wiki orang cukup na turang na Kristiyani cukup ba turang may lang na resi anda cukup na turang na kau ay sokula ay bubuni mo do ako muna sarat sumay na lumatan tulungan sarang dami cukup na iluni lumatan itu turang na Prime Minister cukup ba turang na korban anda cukup na turang na ratu itu dapat kung naman na natin ito para mabagi juga na sigara menyentai kung na cumay kumbuna natin juga na kalau pala na wala wala si kaba kung na sa katal nga may perbesar na maraming balik roti dikit na wala sa kung na sa katal nga may natin ito pero kani nambuni masyawa na natin ito tapat sa kali na naman rababin mo na era tanto may nabong niyo tinanong rin karabi may na ito somani kaya na uno atu era sa kailang bulmay era maraw balik yun sa kabila na itali ka namin karaba may balatan naman kapal wawaway na paswika kanalay ito lang sa kabila era sa awa mo nata na iwa turang tayo era kinta baki era kalog dan akan memang dia kalau buat tu, dia nak dulu maten peso, asal baru nak natural Kristen. Dan aku pun nak pergi maten tu, kalau orang semua buka dia, kerana dia nampak dia lagi lebih waktu terletak kena bunuh Malaysia. Saya kamu nak mana? Saya kamu nak mendai. Kamu nak lebiarkan. Sandai ke semacam itu kena lebiarkan bakal. Sahabat dia letak kena segera lebih. Kamu nak akan itu salah beti lumala yang mana tu, sumber nana dia pakai lumala. Mereka kalau ngata cikgu na yulin maten tu, kalau ngata nak perlu bici, mereka kalau ngata Kristen di Bangladesh Malaysia, ena be mana lera be bakar dah itu kina nana tak pasif. Kalau ngata nana cikgu bici, kalau ngata cikgu nak perlu bici, kena kena maten tu. Kalau ngata cikgu nak lena. Itu bukan bikin benar benar. Benar malu tak. Benar tak tak. Mana biasa ibu orang. Anda pun biarkan sahabat jenjang tak yang segala benda. Kalau nak cakap cuma lulu macam tu. Kalau nak cakap turang orang ramai, dor pun orang dia. Kalau nak cakap itu kan kerana selalu muda benda orang. Sana lulu Kristo satu bukan kan lulu mana? Dina ambo. Do nasa balik Lul. Tombo. Real bina nabi yang mana? Wasi mut kotorawan nabi cukoto. Awalnya. Wah biang mana? Ina banua. Na bangin di batur taki. Nah, Asia. Na Asian Development Bank. Awalnya.
Tandrahona kisisi mata ka presidendi ng kota binani kuah. Ilang boto na behi kami kelwa ki murumata na biangwani kueho na mata karaw ba biangwani abo tay siyo na litsugura-gura abo tay wataho kay to kung gina kay baraw behi ba biangwani tang koto ma na matancho bisi mataho na kuha biangwani na presidenti ni matanchu lalanga behi matana ko habang na chuda ka unai sukula na sisi mata ni matanchu biang na prime minister nanggoro bakarua matana ko habang na china bachu wanua kumbuna matana ko habang na bunibal chikamba matanchu bia ko ani ngwa ba tambelo chuna to bata ngwanu emburam bahanga matan marambal ruk chundekesi na bunibal ibo sia na biang wani hukai na ko tarum kemuru Hilang boto na behi enrole harakoto matakaraw ni alubina wawir majing itu murumata wabina bina takin jina nakalutola ni atola lewaya mela kan mata nakalu machualu nebisi karena atoke na hauchu na bator taketaki ni murutan ramana ingani kuah mirko cuma na bator taketaki ni dalebu na karisto nawai ni dola na karisto na liba na dede na karisto wabina bina tak cuna biang ni miata lame ke muruman hinga bina ni kuah merewa lame miat hil limuh ni ngau na misundon makinia hil ni atu ike na bihinga ngwata balam koto tatani behi cukoto nrole harakoto kawan wanua tanggu cunga ma ngu matancu tanrahoke na simata ni matancu bisi nangor barua matahana kwa biangwane na cuina wacu may kumbuna unibalu na cui kamba matanchu biakan ni kuang kwa tambelo cuna tawata hali kubano yang berembahanga marambal rukcun dekesi na unibalu me uruna kai cuku si matan matanchu Asia tomato kesu Nangkona baturang na isip-sip. Ang isip-sip sa ato na kuno witi kena bilutaki. Nasibut suki na antabulagi na presidendi. Ni bagi di batur taki na kuno Malaysia. Nangkona na kena itutuku. Na kena serikali. Sa dingo bicuga na barorok ko na vito kay na sila binitay. Nangkona cuma na buwal banua. Cukup baturang ni na kuno witi. Turang na presidendi. Cukup turang bela besi, orang cukup nama turang balen tidak kau, esok pula, ibu budi pun nonton konrak. Rasa bila cukup na ilu tentu, na turang na prime minister, cukup turang main bor-bor, orang cukup na turang na ratu tidak mat. Indah mata itu betul, anda nonton konrak macam itu. Sabi ko mana barorok, na boleh guna tiba pada tukin tak. Karsa babil na karsa marau ci na presiden ni bagi di motor tay di buno Malaysia na wali na nunra marroy ni marroy ci na bewa kani wada dak ka sematio te na don bawa sara ni ci na de baba ci na bewa kani na kena ko na sar sigut ci na sigula ni tay ang ko ni bula sa ko ni nanda ci bata bewa kani wadi te kina na non mai kana non reta Pangkarai lo malang besok mula nak aku ngata kita kalau ngata cukup nak menobiti, kalau ngata cukup nak Asian Development Bank, sekarang dah mana kena presiden, kerana kena mata data kerana dah masih ngurus. Nanti batu nana nabi bakal ngata kita kalau, kerana mina cukup nana reta, sama dari dulu tahu muda Kristo mana? Dina amdo, do, nasa valeu.
Boleh orang mata-mata sudah. Valeu. What's the microphone? Sitting or standing? Just sitting. Yeah. Honorable Prime Minister, the Bunga, and honorable ministers, distinguished leaders, and the people of Fiji. Misa Bura Binaka, thank you very much for this powerful and moving welcome. It's a profound honor to receive the Sevu Sevu as a symbol of respect and an invitation to work together in the spirit of openness and partnership. I accept it with deep respect for the Vanua, the people, the land, and the community that define Fiji. Fiji has shown strong leadership in building resilient infrastructure, strengthening essential services, and advancing sustainable and inclusive development. ADB, we back your national ambition. Our partnership is built upon mutual respect and shared commitment to a resilient and prosperous future. We are here to listen, learn, and to get to work. ADB is fully committed to the priorities that matter most to the people of Fiji and the wider Pacific region. Together, we are building a region that is more connected, more prosperous, and stronger for generations to come. Once again, Vinaka Baka Levu, for this great honor and for your unmatched hospitality, I look forward to the work ahead of us. Thank you very much indeed. Posasi ana puasa sama-sama. Tahu temenan del ni velu tai.
na liu na presidente ni Bank Viva Torteta ina puno ba Asian Development Bank. Sa tambe duro tuna na boss. Ina maten tu biti. Turang na presidente. Puno ilalang na besi. Turang na tuita au. Ay so la bubu ni puno ta uno. Turang na prime minister. No panu ay ngor marwa. Turang na rati ina batu. Ina nata tu matan tu panua. I kumbuna ina kiti turang tu kam turang buni balu. Berbasanga merambal ro tu reti turang buni balu. Ina matan tu be ina tobata. Pati ina na pe ana da sama in tobata tu santo mundo tio. Ina tola tio na ibua. Ina ta bono lomani obiti. Tapi tu na babi binalim. Ina mo bosa sia na bosa sama-sama. Tatu menandel ni belutai. Mai biba ndi tai tu ina. Mendai tu na nonda be ani. Di bat tio na nonda be lomani. Pati na maten tu biden sama sia matio. Ina radi tu na nonda be ani na honoraram ban satio ina. Tapi tu na babi ni bina. Na bale besar na ni mewa mai. Na bosa sia sama tau tio. Ndi baba tu na nonda be ani. Da baliu tu na karisto. Ta lo tu asi amirara man matanda no manda. Da kai baliu tu na nonda lilu tamun tu na karisto mana. That marks the end of this traditional welcoming ceremony.